Tariki 29 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2026 reke nkogwate ugeni kirinteto chietu na njira inkinyaniru ria kwaritwo kambita Kathure wa Mburugu tukamberia na njira ja tukinyira kirimetha yetu ya nteto ni gutwika mubunge wa gicigo mbunge kia Bore Mugambi Rendikiri muthenya jwa ntuko ya narua na ruguririo obici ya Shofco akiritura ria Ruiri obici ugite igatetheria bubunene kiri kugwata mbaru antu baria batego chiumba kwempa wa ikundi bia ekuru na kinyabia mbeo mbithi bakumetura riu akiarekire muchamanio jo mubunge ojo anonanitie wega bakugwatira mbeo mbithi ukurukira kubempa na kithomo na kinyago kiri otoro bwao urugotwamberia na nteto ichi ni Mutugi wa Kiambi. Ubunge wa Bore Mugambi Rendikiri narua natongeretie mambura ja kurugurio bici cia Shofco ntere cia Ruire Bore ira ni kambuni ya kithirikari nere ya gutethera ikundi bia ekurubate guchiumba na kinyambe umbithi aria gikundi gigunikite na mwana jwa shilingi milioni 1.5 na bombe umbithi bakigunika na shilingi milioni 25. Wewe sijui nani alikope bottom up, sijui ni wewe ulikope bottom up kutoka kwa serikali ama serikali ilikope bottom up kutoka kwako. Nasema hivi, your bottom up approach kuchukua vijana na wakina mama kutoka chini ndio lengo letu la serikali na ndio lengo langu la ujuzi mashinani hawa vijana. Na toriuga batu gento kira kiringithagia maisha na motore watu antu beto o wotoringithagia no mochore weto imaka ni orongo atongere kathumba bagwikinyite mamburine jaja bakigonga mubango jojo jutongere tunekena diodede mubunge Rendikiri akiuga nitagaririringite njeki mubango jowe jwa ujuzi mashinani jura kinya juju kuorota mbeo mbithi maturene. Tumeshirikiana na Shofco kuanzia mwaka jana maneno ya elimu, na mimi nataka kupongeza daktari kwa sababu Shofco imenishukulia vijana 20 kwa hiyo programu yao, na tumekaa chini na SAC tumekubaliana tutapanga vijana ingine 200 ambao watasaidiwa na Shofco ili wajiunge na ile grupu yangu inaitwa ujuzi mashinani. Kwa hivyo maneno ya maendeleo na maneno ya vijana ndio ilituleta pamoja na Shofco, kwa sababu ile Shofco inasimamia ni vile ndio mimi nafanya hapa ujuzi mashinani. Florence Kajuju komeria matakite kia mabungu wa mwekuru ja kaunti ya Meru akiromba Meru kumugwata mbaru nekenda njara yawe ketherere kire mubango tajuju gukurukira kigena kia ngaf ibo kwenda titenderia ngwe na Shofco boga mpaka anya kauga witangoge kenda mbeti na Shofco yaya na etweka nyani kongela kathati kau nde woman representative Meru County Mando mbeti na boya nacha grant ichio toya nache affirmative action fund barabu tena kieto ana tokeo chomba ibo toa Shofco tokea yana gas toa partner so mimi nitakuwa mmoja wenu. Hata leo nimekuwa registered kama Shofco member. Rendikiri mwena bobu na ameneretia tongere barika menyereo ga gutumira mechemani ya idha na kumigarura kenigia siasa. Watu wengine kuingia kwa masichi ni kelele, ni siasa. Ukienda kwa Shofco ni kelele, ni siasa. Excuse me, tafadhali watu wa Bore, si tu watu wa Kalimu, kitu kama heshimiwe. Next time SAC wewe fanya mambo yako, wacha uwanja, tungangania kwa uwanja. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia Bore Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nkurukio kiri muchamanio jo atongeria ba Meru ni boritwe gwikathiri na nkuruki kugwatanira na gutigana na mpatho iri kurega kureta mirandi ya weti na mbere acha kaunti ya Meru akiaria CS ura wari CS orimi mithikali ntore inoritie akana nareganite ne meneru aria kuma
kiri gavana Mutuma kuga we nethiritwo akimwigirwo thuku kana nethiritwo akirwana utongeria bwao ntugite ni urongo wega bwawe ni kuona akariba Meru ibakuthikirwa na mathina jao ni jagutegerwa kagitanio kauna we gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia na rombete urekeri kiri mithikari nturi akimwita mutano nginora mukuru na ko untubonanitie ati gukethirwa kuri na kukethirwa kukionekana mwakene 2027 gavana Mutuma Ntwithingia akethirwa akigwata mbaru mithikari nturi mwende olaiboni gaturinge nacio. Atongeri mwanya kaunti-ini Meru nibonanitie kumati siasa kiathoneke kurura obisi kia kiama kitikia kithirikari Shofco Ruiru Rwarera ara akiaria wari waziri uri mthiguru na mithikari nturi auritie atongeria ba Meru kwiya muno otiila Meru iri amwe na nikenda otiila kinya kura cia Meru ni wita kathatine kamwe kara Meru ikona witi na mbere. Naomba mimi gavana na wabunge wengine mkiwa hapa tuangalie Meru, bujue Meru katika nchi yetu ni kaunti ya muhimu sana katika Kenya, na sababu tunaenda katika siasa ya mwaka ujao. I want you to link chairman wa bunge, bring the leaders of Meru together, tukae chini tujiulize all our differences kept aside, what is the best that we can do for Meru. Siasa si mambo ya mapenzi, siasa ni about interest zetu na ni vipi tunaweza kuhakikisha kwamba hayo mambo tumeyatekeleza, because we have a reason to lead and to guide. Akibekana kumeneria miario jarua ya gavana Mutuma Ntwithingia araerea umwita mtu wa Ruritho mithikari wote Ruritho ena riu na kirakwenda ni kuona Meru ni wita na mbere bura kwagirite, na sababu nimeona pale juzi kusema ni mimi am jealous, na sababu kama sina jealous wita Ruritho antuwetu sema limewa umesema mimi nikuachie kiti uweze kuendelea. Sasa we am not jealous. Iteni tukae chini tuongee vile Meru itapata kuwa na the best bargain kwenda mbele. Na unajua kama ningekuwa jealous singesaidia wewe ukalie kiti. So I am not jealous. I mean well for this county and I will do my best to make sure that this county has the best for and whatever is required to have the best leadership. Oku gavana Mutuma na akanitwo ntubu akiromborekeri bunene untu akua we yari njira ya kuria mithikari nturi umwe wa tambaru nikenda atwika gavana mwakene yo 2027. Mheshimiwa Linturi ni mutano Ntwithingia Mutuma urungamiani mutano Ntwithingia. So my brothers kuoge nyoka ibwa towa nteto ikari woke au kumira wewe wewe ya kuoge au kumira. Mheshimiwa Linturi is my brother. Na imukuru to heshima muno Meru iyi. Ni mukuru to heshima yembe oni kurete de moete heshima ri nene kinyari ya itawanjuri ni muzee Ntwithingia. So mzee ntawita mukuru ati my brother kawe na Ruritho nonto ikonvura ari kanda kwira nonto nende itukinyire level ya wetia gite kimwe kia gavana na ninkarerete gitikira ndakwira nonto we mutano ciora mukuru kira ito your mentor wa siasa na rawire Mutuma na akubua Kadhuri Muronge Senator Meru au Mutuma na akubua na ikadhuri ogethera geta chegete nende my brother wenda akuridia we my ora iwo tiero Mutuma Ntwithingia kabera munene ndakwira ende kinyawara thidi atiri bwana Franklin buru otebye byomba goito kakire utoro gwaku no ndongai na gutharimite kinyawa wa Mutumare no ntona kuomba imwaka yomwe Mutuma ethirite na yona no kuona Meru ura yena thiri. So my brother ndikuria atiri oyaura atongeria bangi bake wango kia ku bandharimite kinyawa ente kuoro Ruritho buru ko withdraw statement yeu pesa wasawa
ibe kuendelea ntore angwata angera loi nacio siasa ciatongeria bau bangi ikoni ithurano bieyete Kiripotera Meru TV kuma bure mbita wa mwende wala iboni ibwega mwende wala iboni nonto bwa riboti ukonge na kuni gutwika waki bonyomba titina marei ibweregeri kwamberia itura ria Kaguru wandia nkuene nyuma ya DCC Mary Mwangi na atongeria bangi ba matura ja county ya Meru kurenkanira munda jura jukethura jugiakirwa nyomba iji gukurukira mubango juju nyomba 364 ni rigeri gwakwa gukurukira mubango jwa thirikari jwa affordable housing bakiaria kiri muchemano jo Gideon Kimathi Mutwiri kumobishia munini wa rais Kithure Kindiki na ugete mubango juju jwa reti Meru ukurukira ugebo wa munini wa rais Kithure Kindiki akiuria akari kuigwa baki mugwa tambaru akenda getana mbere na kureta mirandi engi aweti na mbere ya county ya Meru nikagita kinya ugete murandi juju nijwirigiri kuruguria twanya twanguge na nkuruki agukiria biashara kiritura ria Kaguru ururi na riboti eje ni Jeff wa Gituma. Nawe DCC Mary Mwangi atongeria wamwe na atongeria ba matura muthenya janarwa ne banenkanirite munda kiri thirikari nene nikenda bagaka nyomba cia bei nini kiatho kithithikite ntere cia Kaguru irere wandi ya Nkuene South Menti. Na leo tumeweza kupatiana site pamoja na viongozi wa South Menti. Hapa tumekuwa na MCAs, tuko na the MP na washirika wote, county government officers wako hapa. Na tunashukuru sana kwa sababu ya wananchi kupokea mradi huu. Nataka kuhakikishia kwamba watu wa South Menti, sisi kama serikali tutahakikisha mradi umeendelea kwa muda ambao unafaa. Ndio serikali yetu ya William Ruto ikaweza kudeliver kulingana na manifesto yake. So contractor tumemkabidhi site pamoja na community na tunahakikishia kwamba sisi tutakuwa hapa tukiweza kukagua mradi huu ndio uendelee katika ule muda ambao unafaa. Turi aja on behalf ya thirikari yetu ya Kenya Kwanza itongeretwe ni President William Ruto na Deputy President Kithure Kindiki na aja ujo mashinani South Menti tutongeretwe ni Mheshimiwa Shadrack Mweti mjumbe wa South Menti na turi aja nuntu bwa kuija kuleta contractor na inkwenda gutangazira already tureta contractor urogaka affordable housing ya Nkubu kana ya South Menti mantu yara turakara tukigagwa Nairobi tukaigwa Kisumu tukaigwa Mombasa nyombani gwakwa no na arua ni reality that tukureterwa murandi jo munene murandi jwa karibu bilioni moja ujo South Menti na wakibukambiria gwakwa immediately no to site kunenkanirwa kiri contractor tukwena arua atongeria baba nande ne baugite murandi jojo jokareta twanya twangugi kiria kariba guntu guku na kinya kuga jukethera jogiukiria biashara nini chirentere iji hapa. Wakati site itaanza muradi huu tumeambiwa iko na flow kama 9 kuelekea, kwa hivyo itakuwa project kubwa sana, the only project ambayo itakuwa na lift hapa Ngobo. So tunaomba ni project kubwa, tujitolee kuja kufanya kazi hapa. Tusiseme vijana huko nje hakuna kazi. Wakati contractor atakuja atahitaji watu wa jua kali, wala wa kuchomelea, atahitaji watu wa fundi wa mikono, wa mawe, atahitaji mafundi electricians. Kwa hivyo tunaomba kwamba wakati tu contractor ataingia kwa site akitangaza kuajiri vijana muweze kujitolea. Therefore antubara pa kwenda ngugi ya gwaka bakeja barombe ngugi aja na tuwetikanie na contractor ati antube tubairie je banenkero priority mbere kiri waki burapo kenderea aja kiri kwendia materials mithanga maiga chimiti mantu interview beyond the banenkero priority ambere kiri waki bobo nikenda mbesha iji ojiriti almost bilioni 1 inyinge mono itigwa kiri local economy yetu aja
kenda kwithira kwina circulation ya mbeca aja. Nkuruki Gideon Kimathi Mutwiri na ugite mirandi ya mbeca kathumba iri kinya kaunti ya Meru ni untu bwa utethio bwa Profesa Kithure Kindiki uria ni mwana wa kuma Ntereji untu kinyoritie akariba Meru na Mount Kenya ni bethire bakimugwata mbaru. Number 2 ni tukugwirua na nkaromba ntu ba South Imenti na Meru County tugwate thirikari ya William Ruto na Profesa Kindiki mbaru mono nontu nukuona mirandi jeji itionekanga go riria wona murandi jwa bilioni 1 jwaretwo aja uju gwetu South Imenti kuona ni thirikari iu iri kunandi ni thirikari gutwenda na therefore tutiumba gwita uchu thirikari ingi na twina thirikari gutwenda. Profesa Kindiki ari deputy president ni ritho retu turi a Meru ni ritho retu turi antu bari njoni eji agitaga mirandi yonde ore kuendelea araugire South Imenti ireri Meru County no mwankene nkero murandi yu munene sana nontu tukwenda ukuria kinya township yetu ya Nkubu cyane yo matunda jara tukuona nontu wa municipality rere jire Nkubu nontu na nontu kwina municipal status itu expect nyantu baba inge baraba keja kurara aja kuritangu geja na ikio na ndi ukuona murandi yu enderete yu munene u nenge mingi ria bwari kio tangaziro narua mbate kikeno wiki nene ni murandi yuyu tuyo karibishe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kongena kuni gutwika mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mporo wa Bore muthenyaji wa ntuku ya Narua na atindite mucemanio na aciari na arimo na kinyanene ba sukuru ya Thura Day Senior School arekire mucemanio juu ariretie mibango kathumba ya gukiria kithomo ndene ya masukuru jau akiaria mubunge ujo Mporo wa Bore anoretie anene ba masukuru akoigwa bakigwatanira na nkuruki gukarania amwe kenda bakethirwa bagitegera mitigo ya aritwa na guchuira njiriria bakomba kwethirwa bakigwata mbaru kithomo kia aritwa baba iri njiremwe ya gukaria uturo bwao. Uruthuranirite ripoti ije ni Adams Muturia wa Thirinja. Aya kwa kithomo ndio notice kurinye mwe ndeta na Tigania East ili aukida uteyo na aya kwa kithomo kama tuta mwantam ndio bila mwana huo Siamu familia nilienda kuwa ana be skulu bayako be skulu na mbia nkabwambia kugoma biana free ndene schools Sunday kama mwaka 2017 mwaka 2022 bia sienu Tigania East watokire itaba mde mwana ndozi na ukiako lo wewe utemu mtoleta mwana ndesku anaganto muchie nimgade maloi watoka mbia sienu Sunday ikadoma kwa mwana university kama mwana Nairobi kama mwana wenda na secondary school kana high school ate mwana wa ndesku atema kona ganto mbechile Sunday siatonya mkono ndo murome na mwakorowe Mpolonto aboria kweya ndawula mbechila ndeya na 2013 na 2017 ngeko nula keno mtu ndoja karaka za kunula ndeya nda ukiria tiane skusho mbechila sienu siari siye kura antubetu mbechila siombe na make sure ikuake babwe mwaka yura ndena chingiriele omwana ndena Tigania East mwaka yote ya East ndio kithomo nono theri then 3500 omwana tani ndo atende ai mwana ndo mmelie pande yana ai yeli nyambene ndambukirelie sensipian ndambukirelie ona shonde kithomo mambo Tigania East neto ndo wote mwana kura mira neto ndo mwana kuweza kuona mapema hapana.
Atone kanyaga kunogoka indi nchokerete na nteto inge Kathumba ukebia mitambo. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu Embu College ni atongerete ki kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria Embu College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.embucollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill yani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Flex Meru Bazaar bagwatanirite na onania bangi bainto bia mithemba mwanya ni bakinyete Meru Showground Nandi. Ori mu biashara wa ngari nini gweta mwanka sport utility vehicles, spare part cia ngari, electronics, bank and microfinance, insurance company, into bia urembo na bingi Kathumba. Flex Meru Bazaar tugakureta hamwe na mteja waku ikinye ntuko chionde cha Jumapili kwambiriria thaa 12 cia rukiri mwanka thaa 12 cia ugoro ukaigwatira kanya ga kwendia na kugura into bionthe biria utwire nyonterete. Flex Meru Bazaar ni one stop shop kumenya manto nkoroki turiongere Meru Showground Sunday chionde kana uturingire thimo gukurukira 0705 950 920. Twende Flex Meru Bazaar. Ni mwecheche. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha. Nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku. Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri
giki na gitio kugweria nkoroki no chiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Ibwaga nonto bagwitana mbere na kurumira nteto chietu kiringi nacho ni gutwika Kipchumba Murkomen uria ni minister wa karia bwandene na wathani bwa matora augite kiumoka mwanki jowi karakomite kuthuraga kitamantame na kuinyangia uturo bwana baba ingiana 16 augite kumanitie nyuma ya ana baba kuremwo kuona guntu kwa kumarira ire itumite bamba kuthura bakiaga guntu kwa kuthura bakita kire akimenere rutereregania thirikari nuntu bako mwera ombe kuthura gichebere gitina kiuga thina tiwe ni kuthura thirikari ni kugeria bwonene kile kukandana na thina hiji. Tunajua ya kwamba hiyo institution kuna mambo ya standard procedures ambayo ilifaa kufuatwa. Number one, tunajua ya kwamba kuna one side of the dormitory ilikuwa imefungwa ya ambayo ingekuwa ni exit ya hiyo dormitory, na hapo ndio wanafunzi 10 about 10 students died at that particular corner, kwa sababu hiyo corner ilifunikwa, kawekwa kufuli, ikapikwa mbao, alafu ati ni ku-expand the dormitory ndio itoshie ilete wanafunzi wengi kujaza hiyo dormitory. Na kwa sababu ya hiyo Ministry of Education will take administrative action on the leadership of the school kuona kwamba hiyo haitarudiwa tena kwa shule yoyote katika Kenya. Pia walimu wengine walipewa habari na wanafunzi ya kwamba kutakuwa na mkasa katika shule, lakini wakapuuza na hawakuchukua hatua. Pia Ministry of Education will take the necessary steps. I want to condemn in the highest terms possible scavengers, political scavengers who are going around to score cheap political scores on this very unfortunate incident. I am shocked that any person, even at the first day, before even investigation is done, is already apportioning blame to this person, to the other, in the hope that they will get political gains. I must say that that is a great shame. It's such an embarrassment. It's bad manners, not the very least a person who has been taken to any position of leadership. And I must say to those leaders who have verbal diarrhea that they must read Proverbs 18 verse 7, that a fool's mouth is his own destruction. And that kind of foolishness must not be entertained in our republic. Kongena kuni gutwika minister munene wa nthiguru ya Kenya Musalia Mudavadi na ugite thirikari ni gukandana bonene kire guchwa kana kurwa na murimo jwa Ebola na kinya mirimo ingi ireyomba kwithurerio gwati kire akariba nthiguru ya Kenya. Akiaria Mudavadi ugite thirikari ni kugwata ikagwatanira na nthiguru ya UN iri njire moya guchwa njire kurwa na mirimo na nkuruki guchwa motungata kire masibitari nikagita kinya ugite kona ndi ote murimo kana magamba ja murimo jwa Ebola jiromba kwithura jo kiriboto ja nthiguru ya Kenya. Urogwate riboti jini Mutugi wa Kiambi. Rwaria rwa gwakwa kwa gituo gia gukandana na murimo jwa Ebola ja nthiguru ni rwitite na mbere. Munene wa mawaziri Musalia Mudavadi ni mutongeri wa rwa guciumire gutetera mubango jwa nthiguru ya Kenya na nthiguru cia ome, akiuga ni itagarire gatetheria Kenya kuyebanire na murimo juju.
Last night alone, the President of Kenya had to convene an update session with key development partners and the international community and the UN because of the threat of Ebola, and to see how again we can collaboratively work with the international community to protect Kenya, but also to be a responsible member of the international community. Akiarika gitaka muchemano jwa rwangirwa mantu jegenze kurushia ome Mudavadi ariuga kinya kethira Kenya trandikithia karikara ya murimo jwa Ebola kuri na bataina na Kenya kuyibangania gukana na murimo juju. We are lucky so far that we don't have any Kenyan who is affected, but we should not pretend that it may not happen. And we should not pretend that we may not be required to help in the coordination of an international or regional response. So Kenya can become an anchor of this kind of international interventions. So forget about the misleading impression that setting up facilities of this nature are geared to only handle foreign people. No. Kenya is setting up almost 16 or thereabout intervention centers of that nature because we don't know. We are being prepared. We are being proactive. Surely we cannot be so stupid to go and just say we are bringing a disease and carrying it and sprinkling it amongst our people. No. Kuruki Mudavadi augite Kenya nitete na mbere kuongera mathaga na njira cia kwimenyera na murimo juju akiuga rwariru itete na mbere gatigati ga Kenya na UN kuona Kenya ni kwa gitu gia ubangane na gutethera mitaratara ya ugima. UN is also in conversation with Kenya so that Kenya can become not just the headquarters for the UNON entity that is here, but also to become literally the headquarters for humanitarian and logistical programs of the UN in the global south. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Kiringi nacho ni gutwika Rais Ruto naugite thirikari ni ikite kiwango kia shiringi bilioni 8.5 kiri gwaka na gukiria nthiguru ici ya Kenya gukurukira makambuni jara ja kureta umi. Akiuga bobo ni gukurukira kambuni ya CAIPS ndeni ya nthiguru ya Kenya. Akiuga nthiguru mukuru county 34 ikethurikio na kiwango kia shiringi milioni 500 kenda gutetheria gwaka makambuni jaja ukagita ugite bobo bogokiria nthiguru ya Kenya na njira ya kuruguria twanya twa ngugi na gukiria uchumi bwayo na kinya nkuruki gutetheria arimi na kinya abiashara banini. Mutugi wa Kiambi na ripoti hii. You are aware that we have a big rollout, which I have worked with you to build markets. And the markets we have in place are very modern markets now, as you have seen. And therefore, those markets will be the places where we are going to take the processed, goods from these county aggregation industrial parks. It is time we improved our packaging. It's time we improved our presentation. We have cold rooms in county aggregation industrial parks. We also have cold rooms in our markets. So post-harvest losses can now be managed much more efficiently. And that way, we can put more money in the pockets of our farmers and put more money in the pockets of our traders. Because that way, we minimize losses that come as a result of lack of infrastructure. So I am very clear in my mind that this journey that we started, we are making progress.
countries that have succeeded in exporting products have started from the grassroots. If you see some of the furniture we import from all manner of places, if you go to where they are being produced in little villages. Some of the furniture, and I don't know what, we buy from China. If you go to the factories, they are in some backroom place, you know, some place maybe like in Kirinyaga, or some place like in Embu, or some place like in Bungoma. But once there are facilities to support the entrepreneurs, once we have common user facilities, then those entrepreneurs can produce world-class products in every place in the Republic of Kenya. Because what stands between them and world-class products is space and equipment. So we are providing space at the County Aggregation Industrial Park, and we are providing equipment for them to produce. Muthia John Tato Cheto Nankadho Chamwanya Nontubo Kudhura